Iko ebintu mbiro biragera omuntu atige, lakini egento egetang'ani your inner will. Na ndo maekonyora mushauri. Mushauri ne counselor. I'm also a counselor. Okay, good. I do counseling. Okay. Most those cases related to drugs. I do family counseling. Okay. Unapeana ushauri. Unamuonyesha jinsi ya kuacha. Sio leo ataacha. So kwa hivyo ne process yo gutigama onye mutaite komokonya lazima umwekee process ya kuacha hii kitu. Na yeye ajisaidie na ile inner will. Onye ukanyura marukera lituko mutainga ki rero eruanire rango rero wina rero tobasa kwenda ndi tonyu torego senoku. So those effects iko chigo chaka komoruani kanga kwanyure egero mubiro koreki mubiro obechingu. Yes. Nere bona akoresist geguche wikamambia onye ukanyura echanga ya siringi 150 bone mambi kera tanyweti rero mambi na chanyu anywe yemia rero tanyweti lakini mambi onyura yemia egbono ganyu double egere bona ari busy ore tanywete onye ukanyura ya 150 ikoto 150 ni kiwango mingi. Iko bono ne process yo chaka ku reduce the content of that drug. Mabiende aruke anywe aya 50. Na ende bono ekera konyu igakoreta boye. Tabase kwenda chikonyora barafiki bali baye. Sure. Egere omubere tobasa koraki otwara strong withdrawal effect. Chira morete abande bale bako collapse. Abande bale bako collapse even they die. Ekerogo tebyo omuntu atige gentana lito mubiro narete ikonko muitore iko muire ebirango gete ageke kwake mubeke birengere bya ebimanyaki egente kogokora matukabira tatane ngegoite matukabira tatane ngekore obe ekerema. Bono information yeli kwamwa ekere agendete kunye jiu igonga na agendete go reduce the amount of that drug is consuming. Okay. Bono the akera ko reduce the amount nekero that will egendete ko kolega singa ki ngotigande. When they come together no bakonyora ogere ochire ngora otira amaru otire nyasore oli sisti kabisa na bakuruara. But it is important kuona mshauri kera bono ntubwate bono liroka amariogo naro buna TEDx akutumika instead ya marua. Okay. Aya onya wokonyo esigara ntubwate nicotine patches. Okay. Echina na benge sigara pi lakini content ya nicotine ni kidogo. Mbona ego konywa na boru chenga ni sigara okonywa lakini okonywa mbea obosa. Okay. Kwanya konyungora wacha kwanyu frat. Okay. Wacha bono kwanya kwanyora nga no nyino otanywa weto mubere na bo koraki na bo gwanja kwanyora watikire lakini egente kenene your inner will. Abantu bale bako richi rehabilitation centers wanaenda wanamaliza 3 months, you pay a lot of money, immediately they come out na nde baira na sawa madawa ya kulevya asengenjo yake inga na bakwenda bali cover baba buya banyora masomo spi bairana gakwirana na ndo cyari ali asalenge abasane mbali so ikabasana barabu environment elia ikabasana na barabu nkunyandika nere bagere nonyo gutegete gutigusinywe pisa wana kujejeri pande watenga ya no mukungu bosonya koberanga buno mukungu twende guchiga yutuko atibesa nawo netia matoboli twende guchia oje tokunyu twende ngoborere nyama. Okay ngote abari na ekero muntu watigiri ko nguru ndabanda batana ombuna nekero watigiri kunywa marua na boko enda guchiga abo onyu no ane chai kwarosi gucha kwando cha wati mukungu kwarosi chai kwanyu tikunywa marua. Is it true neken? Yes. Yes, you are a hero.
Koro muntu orio otigire kunywa amarwa osoire kanisa. Muntu orenge ori guchanda abantu. It can happen. Wow. It can happen. Wow. Egente ekene no mbuna. Yes. Tutali gukwa na 20p. 20p. Ababonzi piba wakesimi. We want to be ambassadors. Yes. Tobe chi ambassador. Tokambe toku buna bakwa na buya ya studio. Bakwane back to their village. Wasambaze ujumbe. Enjiri yegende ngabaminto. Drugs are wiping our children. Now omanyenga ekero abana baitu batabwati any future. We also don't have any future.